Sarsing Culture pen Kechuro Kipi. Rangsina English School along admission Kipon Bomlo. Deering along Towar Kasemar Patang Tedet. Kardom Birta Life pen Hedi Birta Thanbang P Sami Sehenati Mungpi Non Birtangton pen Archiponitha. Gari motor ke lili adim mati. Arong atum. Pinangana kisum chetong ponlo. Sonsi kisu kachi ponlong lepenta. Apran ke dam nangta dopiglo. Patumi porphai truck arnikang samalom. Inut phuluni constituency pen KAC along. Transport along mai phuke longdun penajok kachoro pon. Pinangan aningkan pen transport asay along ta claim pon kinang sodajok. Sarsing kathar aphan pek ponlo. Laso jok alang lirat aphan motor gari kawe pen pinangan adim. Kasik sak dulu mati kisung ta dulu. Laso kisung pen ajok penangan adim anki kisung pen pejok pon jiputa cicak pon. Mate bor ipon jiputa pachini pon. Lapen mai puar puki longdun lok pen ajok. EM Kanggura Kiling. MLA Dorsing Ronghang lapen CM Dr. Tulram Ronghang atumapan. Kachuro kipipon. Fuluni pen Birta Life Apherangke Pinchong Rongpi report. Surukan tunggal han ilitum dak 18 Karauhat MLA ake hai Dorsing Rong han alang leli phan nangching hon pik ning chit he pik lapen alang li nang Jordan alang li nang ching hon pen ajoni si ake hai CM han lapen Assam Chief Minister hasta menang ching kipilo nang chithan pilo chairman bang permanent cap bong pen Elementa tu dulu, itu banyak korti tu ham, start ham, masih ini adap jadi, kalau silalah beli sedam lah, tapi join secretary saya ingin tahu lah, beli appointment kian nampen, beli ada join sekang. West Karbi ang longarlo, Pudum Sarpo adung kedo, Rangsina English School along, Surihini ra inkora ketom. Lapen inkorapli abaha aphan admission pipon bomlo. KG1 pen class 10 anapansi admission piponlo. Ladakh hostel facility tado. New student admission fees ke parokre pho lapen old students admission fees ke parokre isi. Admission ke thang kre ke thompen inkoira pho anpusi Birta longpon. Dongka mukam pen Birta Life Apherangke budharbe report. Duarbagori MSC Constancy Arlo, Deering along SOPD scheme pen 3.5 km ajak, Kidinga Towar, Kasilampon Patang Tedetlo. Ningkan hini aprang, Bangso Towar Kasilampon Jiapan, Contractor Agarwal Apansi Pipondo, Ningkan hini Plengdet Apita, Laso Towar Patang Tedetlo. Laso Jok Hadagaradatum, Kachileng Sungpiglo. Lasi Prabjin pen, Laso Towar, KAC pen Kasilampon Jiapan. Hadagarat atuk tuning report. Hanboka pen Birta Life Apherangke Robinson Killing report. Ingat tuar ka bonai pon pen kanu an yang bong pen bonai pon lo non anda patang tedet pula so patang nang itu metek long pen apatak ni tan ta. Nili tumbang ka chonghong dun lok lo. Kadok aweta ningkan hini ke pleng thu et an lo wa pistame e phong ateng hai phong nang monai lo aprang election por aprang hud la pente nona fit an ke pinia ni anta alek buk asan sinili tum thek long lo la sinili tum ka doga we dak nili tum ke chari pon bom local embassy la pena ke hai e council e CM asara ke hai phan ka chuning ri dun lo jen non la nili tum phan la dak non aboy la election aprang nili tum hanang patang piasan te nili tum alang li phan akero pipar pikji la bangso election hot ke chohang amai long sami alang li puthon ning je tukang lo la bangso towar ke chun vegji pulo sitame pini ani sitame la bangso towar chun chela nili sitame jo la to sitame solai lo kapre sitame gari ke nam ji do ba lapu so that unede sitame emergency ponino nili tumason ke delivery case pustami pon masih pon duno kitharun lason sia tuar hindu lo lanon ningkreng bengke asap sup lo mo bare kharo ponte nili tumke tuar masih celeng dunun lasi autonomous council ke cari ya ke hai tumhanan stame CM ke hai tumhanan stame chuning ri lo lapen duar bagore EM sar phan stame chuning ri lo labang so tuar non ma nang patang pia sonte nili tum ningarong ji pulo lasi nang tum phan lan si chuning ri dun lo Dengarat ko anak kosto dulu labang soto warpen. Labang soto war kosto do piglo athe nilitum
kapre ka gari le chohang sitame pharo phodin ta suri si lason se na gen endolo alang le tum phan cha matha nangji je labang so ali hen odak pute tayar ko ansi choma jangthu ko ansi choma mubir ko ansi choma ko ansi tuwar ke no ma la ansi li tum ador na ke baat la se kiduk de tum ke pharo phodin ke pharo phosi piun choji suri si piun e la se diringara te kisung ge la dakhen lo la se labang so tuwar jongsi nang bonai pipa me asonte ili tum diringa sor ko an ne ki joy wan doji pusinili chini da tang te hula beng an ali ki do ko hala ka Karbi long ma Golaghat district lon te halan bang ke Golaghat district lo hala Golaghat district an sinang claim de lo setame latai si pudu nang ji border lo pulotang te nili chini da mateng ke border lo pulotang te konat si border ma ladak si council asor Karbi long sor setame mission a development claim dan nang ji an lo te lake Karbi long lo pu chipang tang dun kring a power do po jongsi development abang Karbi long bang claim kledet border lo pumat konane kapre ka district pen jongsi development claim dam bom pulotang te bang khai tum na parlu oji angring do la pen parlu bom lo non ne tum thek long tem la bang Golaghat district tum bang ali puna japna chipa me pik la le tum la Karbi long la diring nang ke lundo pute kopi pase hing noi da lo na tum thanik ta Golaghat lake pudam lo bote council so kelang ke pangkre jima puja le hai athe dipho lom develop lo boy phita to kanu an bang ke lan ke develop ba belang lan thek long le lang la pen mu pen nili pulo ke jongsi develop jongsi Karbi long a hoi along jongsi claim o lo pulo tang te Karbi long asor imi thang along le pujipun po bonai pon lo lake atau kadom pini tum media hoi pen pini labang so atwar thak na tum na ardulo kidam tang MEC kilik aprang si alang litum labang so atwar nang survey lo nang claim lo pen api abang ke kupi ko son pen tong labang so atwar nang pangkre pivene da sini tum pini labang so atwar nang pipo punitum ningarong mate akha poi fis tamel labang so atwar pinyar ni tamel nang pacun pipe da si alang litung ipulo ring season pen season pulo labang so ring season pu non antajo bar khabom lang bom posini tum han bang ke non prap jin pen labang so atwar nang patang pi vek nang pu pusini li tum pini el tum local misi mate education ye em apan si tame chuningri pen MLA Dr. Nomol Numinsar Pansitame Rabjin Pen labang so atowar nang pacun piasonte nitum rat hoi pen tami alang nitum han churoji Pinya Birta, Lakwan Sington Poniglo, Line Bomta, Birta Life.